أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawan yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata mo mara ɗimmo juulay ɓurnaɗo tagi e fongol sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fo ila yawmel qiyama du'ano mawɓe meɗen du'ano mawɓe Fouta Diallo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminagol l'islam salminagol ko yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fof moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna en toriki Allah subhanahu wa ta'ala en timmini ndu lewru sumaye yo Allah taw hara o jaɓani en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw en fof meɗen enege ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen en rindi e natugol yiite jahannama allahumma amin allahumma amin haray ɓawɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe Allah daali fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin andintin gongol haray hino nafa julɓe ɓen nafa gomniɓe ɓen haray ko sabu ɗum ɗon waɗi so tawi hiɗen andintinne meɗen andi pellati on fof moɗon hiɗon andi no gasa hay déjà woɓɓe ɓen hara ɓe fuɗɗike ko honɗum woni ɗum haray ko horugol balɗe 6 e juldandu en hoori balɗe 30 suumayir haray sunna on ko yiɗa kon ko moƴƴi kon ko ɓeydata baraji kon ko ya wattu balɗe 6 kadi ɗo e nder ndu lewru wiyetendu ɗo juldanu no wiye shawwal haray ko fi hon ɗum wattanten ɗum ɗo ko dalil meɗen e mum ko Allah daali ka deftere makko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha kala waɗɗo moƴƴere hun gotum Allah yoɓaymo 10 ñallal gotal be ngal horuɗa Allah yoɓete wasa hoori balɗe 10 joni noon mo hoori balɗe 30 baraji makko no fota wa horuɗo balɗe 300 ko ɗum woni 300 jours joni noon e nder hitande nden ko balɗe 60 balɗe 360 woodi ko ɗum woni 360 jours woodi e nder hitande joni noon e hoori lewru sumaye ndu balɗe 30 Allah windani en hoori balɗe 300 ko balɗe jelu lutti fiyen timmin hitande nden ko balɗe 60 nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maki yen ɓeydu balɗe 6 ɓaawo sumaye heɓen balɗe 60 timminen baraji wa horuɗo hitande musidɓe julɓe tedduɓe jogandema hande bimɓe julɗe ɗo on tigi hino wawi fuɗɗade horugol ɗe balɗe 6 balɗe 6 ƴeɗen ko honno ɗe horirte on tigi hino wawi jokkidirde ɗe himo wawi taƴidirde ɗe mo wawi fuɗɗagol bimbi julde mo wawi fuɗɗade bimbiti julde haray ko ɗaɓɓa e muɗum ko ya heɓu tum balɗe 6 e nder juldanu ɗum fof haray noon hadisi o ngo wi wo kala on horuɗo sumaye o jokkintini ɗon woɓɓe ƴettiray ɗon joni no gaynirɗa sumaye ko ya humo ɗon kadi hara ko ñamuɗa wo ko ñande julde haray hino sellira noon sinon wawari neworade kadi haray eto tun heɓa balɗe 6 ɗen e nder juldanu ɗum fiyo Allah windane baraji a hoori hitande timmude ko ɗum lewru ndun 30 tawti 6 balɗe 36 ɗum hawray balɗe 360 haray ko nde moƴƴere ɗo mi falteno andintinde siɓɓe ɓen fopp yen wakkilo haray balɗe 30 ko waɗarima goɗɗum ko wonande men yette jalloɓen wakkilo kadi 6 yeɗe waɗatama hay e hunde hay si tawi ɗe waɗima goɗɗum kadi andu haray ko e nder moƴƴere nde woni ko wonɗa si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe enen horunoɓe suumaye ɓen ha gayni ko enen kadi wonti ɓawo suumaye enen kadi allahjo mo rewnoɗen on e nder suumaye ko on allahjo goto kadi wonti ɓawo suumaye en torodiri en jeejidiri boneji ko accunoɗen kon fo saabu teddugol suumaye en torodiri wata en fuɗɗitodi ɓawo suumaye en torodiri en jeejidiri moƴƴereji ɗi wannoɗen fo ka nder lewru suumaye wata en accituɗi ɓawo suumaye Allah jeyɗo suumaye on ko kanko jeyi kadi nduy lebbi wonɗi ɓawo suumaye Allah yoɓayɗo on ka suumaye ko on yoɓata kadi si suumaye kadi feƴƴi Allah lettaynoɗo on ka nder suumaye mo waɗi ko boni ko on kadi lettata kadi ɓawo suumaye kadi joni noon mo hoori suumaye ha gayni o laaɓi e bakkatu balɗe 10 arane ɗen hiɗen andi ɓe inna e ɗen ɗon ko yurmede wo hakkundeje ɗen haray ko yafanede sakkitoroɗe wo ko rinɗinede yon noon ɗum ɗon ko selli kon lewru suumaye nden fof ñallal be ñallal hiɗa mari yaafuye hiɗa mari yurmede hiɗa mari rinɗinede ñande be Allah rinɗinay ɗum ɗo woni selli e konngudi karamakoɓe jon noon Allah yaafikema o yurmamama o rinɗinima e natugol yiite jahannama ko fi honɗum kadi fuɗɗitatoɗa kadi waɗugol bakkatuji ɓawo suumaye fi yo naadoye kay nder yiite jahannama musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen hara en waɗari sifa ɗum salafu salih ridwanullahi alayhim
moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen kamɓe lebbi jeego haray hiɓe fewtayno Allah hiɓe wulla yeeso Allah fiyo Allah on tawnuɓe suumaye. si suumaye on tawiɓe ɓe hooriɓe gayni lebbi jeego haray ɓe wullude yeeso Allah toragol Allah yo Allah on jaɓanɓe harana waɗugol bakkatuji. haray ko neɗɗo mo anda tum weltoto fi suumaye yehi. kala anduɗo moƴƴere ko woni e nder suumaye on, si suumaye no yahude haray hiɗa haani wullugol fesa maapo ana kadi est ce que hara suumaye arowon o tawtoyte. ko fi on musidɓe julɓe tedduɓe en hana weltade si suumaye yehi. hiɗen haani wullugol si suumaye yehi. andite suumaye ko e suumaye tun Allah yafatoma bakkatu, ko suumaye Allah tippinta yurmende e ma, ko e suumaye Allah rinɗinayma e natugol yiite jahannama, ko e suumaye Allah udditantama dambude aljanna ɗen fof, ko e suumaye Allah sokanayma dambude yiite ɗen fof, ko e suumaye Allah hon dumbanayma sheytanoji ɗin fof, ko e suumaye pette tawata sa waɗi e nder makko umra goto ɗamari baraji hajjiduɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ko e nder lewru suumaye pet malaika tippoto e nder ka leydi ɗo handi ɓura yeru embere kaaƴe e koccuje ko woni e hoore leydi, ko e nder lewru suumaye tun Allah subhanahu wa taala yamirta jibril yo tippo ka leydi ɗo, ko e nder lewru suumaye jemma goto no to wiyeteɗo jemma to laylatul qadri ko hayrum min alfi shahar, himo ɓuri moƴƴude lebbi wulure ɗi mara laylatul qadri. ko e nder on jemma ɗon sa rewi Allah e on ɗon andu hiɗa mari baraji, hiɗa ɓuri baraji rewɗo Allah e nder duuɓi 83. ko e nder lewru suumaye wawɗa heɓugol baraji horuɗo lebbi wulure, ma lebbi 100 ma ɗum lebbi 10. sabuna kala mo huntinɗa hay si tawi ko ɓiɓɓe ma ɓen e ɓeygu ma hiɗa mari baraji on ko horuɗo ɗon. si yimɓe 10 hoori a huntini ɓe yimɓe 10 ha lewru ndum maayi, andu hiɗa mari baraji horuɗo suumayeje 10 hara ko makon tawaka. siko 100 huntinɗa waka zalik, siko wulure huntinɗa waka zalik. ko honto nde moƴƴere heɓotoɗo ala hay e nokku kade heɓoto sina e nder lewru suumaye. ene no joni musidɓe julɓe tedduɓe, sa jangi alifu goto qur'an hara hina e nder lewru suumaye ko baraji 10. sa jangi harfu goto e nder lewru suumaye ɗamari baraji 70. sa waɗi farilla goto e nder lewru suumaye hiɗa mari baraji wa waɗuɗo farillaji 70 harana suumaye. sa waɗi sunna goto e nder lewru suumaye hiɗa mari baraji waɗɗo farilla timmuɗo. ene musidɓe julɓe tedduɓe, ɗi moƴƴereji komi jantiɗo kon fop tawata enen e malaika wondi nder lewru ndum fof. jibril tippo e nder o jemma marɗo kisiye, ɗi moƴƴereji jantaɗi ɗo fof mo be meɗen yo landi hoore mum. ene si ndu lewru ɗo yehi hiɗen hani weltade ka hiɗen hani fesugol. jawabu on jaaba wongol ko hiɗen hani sunade wulla. ene eske kadi Allah okkay en gurnan e balɗe e cellal ha o yasumaye aroyowo kadi. ɗum no wallahi ko Allah on andi. mi torori noon Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof e sabu teddugol ndi leydi makka ka wonɗen ɗo, ka haramul makki ɗo. mi toriki Allah yo Allah taw en foppu meɗen e jaɓanama dewe ko waɗɗen kon e nder lewru suumaye. mi torori Allah inɗe makko e sifaji ɗe yo Allah taw en fop meɗen en laaɓi e bakkatu en rinɗinama e yiite wano en laaɓiri bakkatu wano ñande yilɗi ñande jibina ɗen. mi toriki Allah subhanahu wa taala sabu teddugol o nokku ɗo ka wonɗen ɗo, huccitugol ndu lewru ɗo, Allah wata goto e meɗen arɓe ga ruttudu e bakkatu. mi toriki subhanahu wa taala on kala arɓe ɗo umra hikka yo Allah artirɓe ɗo kadi e duuɓi ɗuɗuɗi ɓerani ɓen kadi foppu yo Allah on adduɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala mo arari umra ma hajju yo Allah on addumo, kala arɗo umra e hajju yo Allah on artirmo kadi. mi toriki Allah marɓe andeji ɓen foppu yo Allah ittanɓe andeji ɓen, marɓe nawnaji ɓen foppu yo Allah on dikkinɓe. yimɓe noddi buyi 80% ma 90% neñiraɓe e bandiraɓe e babiraɓe kala nodduɗo ko meɗen tori duwa fi ɓiɓɓe ɓen. Allah bajjo min tororima indema nden e sifaji ma ɗin fof e indema ɓurde mawde nden tawata si a tororama nde a jaabinayi fewnan julɓe ɓen fop maɓɓe zurriyaji maɓɓe ɗin. Allah mi torike ma fewnan men zurriyaji amen ɗin e hoore lawol l'islam, lawol ngol yiɗuɗa yarliɗa. kala tawayɗo ɓiɓɓe mum hino ɓoyli Allah ko an wawi fewnuɓe wano fewnirna seydina al hasan e seydina al husayn. Allah mi toriki a jogiiɓe jamɗe ɓuttuɓen foppu ka ɓeygureji muɗum, Allah duuminanɓe. ɓe jogaki ɓen foppu okkorɓe jamɗe ɓuttu ka ɓeygureji maɓɓe, ka galleji maɓɓe e ka golleji maɓɓe, wano waɗɗinoɗa giggol e yurmede
hakkunde sayyidna ali e nene fatima allah ko awwoni yurmeteɗo mi torike ma yurme men allah yimɓe buy noddi hino tori du'a fi kellal ko andikkinno annabi ayyuba alayhi salam dikkin kala nawnuɗo okkamo kellal sifa ngal okkunoɗo annabi ayyuba alayhi salam musidɓe buy noddi haray hino tori ko fii ko wiyete hijabu sentini musidɓe meɗen wonɓe hoore laaɓi wonirɓe Tunisie wonirɓe Algérie wonirɓe Maroc wonirɓe Libye wonɓe naatiroyde Nicaragua e wonɓe fokkitirɓe Europe mo be ka woniri mi toriki Allah waɗu hijabu e maɓɓe waɗo waɗirnoɗa hijabu e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka fammere Allah mi torikema danduɓe reenuɓe aynuɓe lumbinaɓe wano lumbindirnoɗa annabi Musa alayhi salam e bani Israila ka maayo danduɗaɓe bone Fir'auna Allah woɓɓe noddiga hara ko tori ko fi arsikeji yo Allah okkorɓe jawdi Allah mi torikema ko an alɗinno annabi Suleymana Allah mi torikema okkorɓe jawdi ɗuɗudi laaɓudi dagidi waɗandi barki wonnudi giya e barki wonayndi sabu ko okkiɓe aljanna hara wona naɓayndi ɓe yiite jahannama woɓɓe noddigano tori fiyo fawɓe mum ɓe jangu yoɓe faamu Allah ko awwoni okkowo gandal okkor men gandal e faamu e miijoji moƴƴi okka men gandal wonaygal sabu ko naɓi men aljanna hara wona gandal suƴƴitoyengal men e nder yiite jahannama Allah men tororima inɗe maɗen fop woɓɓe no toriga du'aji har ko mawɓe muɗum fatike Allah ala tippinowo yurmede e fatiɗo yaafomo okka mo aljanna danda mo yiite si wona an Allah a yoni ɗum kadi yaafo dendagal mawɓe amen e mawɓe julɓe fop e mawɓe Fuuta Jallo dendagal fatiɓe kesum e kiɗɗum wonɓe jamɓe ɓuttu ka woni ton Allah duminanɓe kala wonɓe ton soñdia e ande e lette e ɓittede ko a wawi ittude ɓe muɗum ittuɓe naɓaɓe ka aljanna maɗa ɓurɗo e towude ya rabbal alamin sabu teddugol nde nokkure makkatal mukarrama ya rabbal alamin Allah men tororima inɗe maɗen fo ɓiɓɓe lagine fo hino soñji laamaɓe no soñji laamiɓe hino soñji goto anda ko honto soñdia woni e iwrude Allah mi torikema ittan ɓiɓɓe lagine soñdia on ittu soñdia ko woni e leydi lagine ɗin Allah men torikema si tawi har ko sabu bakkatuji amen Allah men torikema yaafo men si tawi ko jarrabuye kadi Allah mi torikema hanniran men ni Allah mi torikema okkor men lamɓe feewuɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine feppindinaɓe ɓiɓɓe lagine hara mo bonna huna mo bonna hula e leydi ni waɗumen menen kadi laamateri fewndi nunɗudi teddinayɓe ardiɓe ɓen ya rabbal alamin Allah waɗan men lagine e dendagal leyɗel julɓe ɓen fof hara ko leydi dogantendi wona dogetendi Allah waɗu lagine leydi dogantendi hara wona dogetendi Allah waɗu lagine leydi wullantendi hara wona wullirtendi Allah okkor men lamɓe hara ko wullanteɓe na wullirteɓe mi toriki Allah kala jogiiɗo feere moƴƴere anniye moƴƴo fiino leydi ndi wawa yarudugol yeeso Allah mi torikima wonu ballo makko kala miijiɗo no ɓiɓɓe lagine soñjora Allah mi torikima sansu anniye makko watta ɓurɗo e moƴƴude si tawi hiɗa andi ka gandal ma wirnigal pellete oɗo wona o sansowo Allah mi torikema dandu meɗen bone makko ko moƴƴinanta men lagine kon fof e ɓiɓɓe lagine Allah ɓannan ɗum ɗon ɓiɓɓe lagine ɓen kala ko soñjata lagine e ɓiɓɓe lagine ko a woni pottinowo Allah mi torikema pottinnun ɗon sabu teddugol nde nokkure makkatal mukarrama Allah mi torikema jogitor men sabu yurmede ma wata jogitor men sabu bakkatuji amen Allahumma atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada mi torike subhanahu wa ta'ala on wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen mi torike Allahu subhanahu wa ta'ala on yo Allah taw ɓalli meɗen fof ko tagira enen e mawɓe meɗen ko natal aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on en murtari e juuɓe mawɓe meɗen yo Allah dandu en ɓiɓɓe meɗen murtude mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala heferɓe jibinari en yo Allah dandu en enen kadi en jibingol heferɓe musidɓe julɓe tedduɓe haray men landike on fop moɗon son juuli e jam menen men juuli e jam nodduɓe fatinoɓe nodduɓe hendiɓe men ɓe hendaki on fop meɗo men inni on bonne fête wa kullu amin wa antum bi khayr wa kullu amin wa antum bi khayr taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal ko wonno ka ɓaawo caméra hum moɗon ɗo ka page moɗon ɗo Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon ka diina e ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles jibinande lagine jibinande labe jibinande afiya jibinande misidi hansangere modi madi o sare dow sare wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh